Kasih India. Kulit pi baru kita baju kerjanya ke channel Kasih India. Ke channel kebalasem hakini kisnam. At mentang iwan rakyat kubur. Basunat ban IGP ya pi kita. Ban ni petip cepi ba Kasih India. Kalau download ke website. Ba pila ban pagi news ba per. Dia ya kerjan. Ba subscribe. Ba IGP kerjanya ke channel. Namanta ban rakyat kubur basunat ya pi. Kalau siya kubur basunat ban petip cepi kita. Bagawai ke seng balam. Kata ka H&M hapo ka jingilam uba lamprang karbani ilamin na shlong na du menhin kata ka chitrik ubnai na weng arjar puan ka chitrik ubnai na weng arjar pulai banlet chana wa delhi banyalam hadu arspa ngot ki dekhot jang ka seng H&M namata banlet yaki hajantar mantar delhi banyakun ban persnga sakar India bahkan pentrikam no ikni ki lai teli ki mat kata katin kasih ke banakong bahkan itu no dak sakar India ka isu kaput Meghalaya bar Assam berkum juru ka LP ke bal Islam ha jindawa nam taban telakam ni jingwan rong ka thet ki barjala dengan sekam balang ba ka jingki jong ka H&M ni kremen ba chisen ka singi lang ba ka jingki lang baro ka sa urlong kini ki mat ki jindawa jong ka sem bala dimantang ai kran ba balam phang kharbani president jong ka H&M ibaladan manta hadal hi ringkat ki dikhot nam taban penbit pendiang ya ka jingki malai sai ka singi ka laiterik Maiwing arja kulai. Oi. Ta pi ladan hadalhi mata. Ha? Pi ladan hadalhi mata. Nila poin dumen nge. Te kanu baje ka program pin late sya jantar ne mantar ne. Ha? Kanu baje pin puai sya tu ka jakaban yaki. Mentar. Ha. Mentang ni sulit ya kan sistem lah syai ka de program itu. Oh dila sai mo. Ah. Kanu ngot baro ki dikhot ki la puai station. Aspa duna. Ki poli baro aspa ngot. Pa nyau pau aspa duna ra poi. Sibit kampun bawan ra flight majentia. Mengelam majentia. Baboy. Hoi. Keling. Hoi. Kidi betang ki dikhot jong ka H&M am. Kita di dekat bat pangot ki noilam jong ke IJNC na jentia. Oh kit kasan lang pi mo. Awan kesan lang ay. Subatay lang ngi balay pila jakun ya gani katin kasi am pin yakun ne ILP ro ne ay. Ten kasi ILP bat ka border issue. Tamot balay pi penlong ban pin la jaki sya Delhi. Subatay lem. Penlong ingi ban ki tu hi namar ba. Ki gede lightly ki mat ki jura ke ba ke pendeu la Islam ke langnut. Hoi. Handai hadu minta 4 sem la implement. Hoi. Kum khamtam gede ki artli lai ten kasi karo bat ka ILP ke baga Sarkar Meghalaya jungi kala pas ke solution ani sem ladap. Hoi. Hadu minta ngi baga Central Women keempat respon ni kajingwan kajungi kalong marba ngin hapan penklanya ka pressure ba pensngau ha skor jungga Central Women bahkan hapan burom kanyira ya resolution jungga Sarkar Meghalaya namar ngi ba kumit benreu ladangi yo ya ka LP kalong kebalong gawe nagi anji ba klan jungga dak benreu te kalong karon kajing kerman kan namar naga jingin wan rong keslap jongki bari tam ki Muslim da Bangladesh. Hoi. Kakten kasiro kawai kelanangi kelana kakten kasi lapan long nak kumpulan Sarkar kalong karawar nak sibun ki mentoi je benreu. Hoi. Agak pol ki sami sibun ki IAS nak benreu kasi jungi. Hoi. Pat umdai tang kata kin sayo ban yakun ki exam ki fair jong ka surfreng. Hoi. Sayo rong ki kam sukar fair lada lapan long ai nak kasi. Hoi. Debat kawai ke kampung san haka ideologi jong KCM kedai kabar isu kan nama kabar isu dai tanah kadau bagi mendon di perusam bahti kena kalau penlong lang kenyalut ya ki perlu posnam dingi ben habodar kena makata ngi kum kedai bendeu ngi sudon kamban kasoka pedeng kedai ban implement nak gini ki mat kejura jong gajak bendeu jungi kebangilan Islam Tapi orang bordar na ikas cimistar asam Meghalaya kila sedang ya kan ya ka
ke pi gumno kadang slam na gumno Oh, hai kata jingisya kini ki arngut ki chimistar tahu mas persangma jongka Meghalaya berjumlah tabi swasharma jongka Assam. hoi Kila don kene ka willingness na bantaban resolve no yang nega long pending issue. hoi Ka baka Kristu kajan sejak ka Kristu na ada sasa ka Kristu. Ni kwa bakin pendap no kenang ba. Tek cepat jong ka jela kedan ha bodar ladai ha wan tok tu ladai kenduli ladai ha tem riboy ladai lang pi usil long kin no masuk ke jeng ko kimat ni kesan posnan baladat dai. oh tikum ta pi pidan Delhi te pi balik plit kloy nduk menen ngai senga pi lalet nduk menen apa Ni lapor dunen nomor ki ni sotu baladang ye ki tang ha wat ha melang student lanai ha gubernur ha sumber pan kibun kikam jing dekat nomba Delhi lai yang India ni sotu kibun kikam debe ngahap dia kendo jadi polis Delhi ban sien di condition ki guideline ngahap dia kendo yes bubun ki kikam ni sotu bakam dai te pasuk pensuan hakdak kadai orang iwan lupa ban hapan long prepare kan ya bansuk na bentai ban yakun yang ni kita ba lausan jong ri ba jon reo haba pili yakhi sha jantar mantar ha Delhi pi iron kar ka jing tho ne pi ki kumno pi batai lai tayo na si benai duna bansuang lawan Delhi ban ajing tho siya ka office jong prime minister ka India hoi siya ka office jong ka president jong ka India bat siya di laingot ki arngot ki kamet minister jong ka dong setelah mengi bat kumjuru siya ka home affair hoi te halal tu jing thok ni wan ban bodin le ban pensawa ya kajing angnut jong di fat pak jelam Meghalaya pi suthu rai kan urlong kan ke jing rakhi jong pi ka sarkar India kan sngap rai kan yu sngeu jata ka jing khi jong pi sha jantar mantar ya kata te ngim nang ban batai te kum kajing suthu ko bangilayo ban ya song meeting baduai UMP jong kalok sabha u Rakesh Sinha hoi u baderu u ba insat ya dong sitelam ngi jungi hoi ni sopan ke jingkerman warlang ladang mi ore lai teli do ngidon atam ke jingkerman dan jikir ban ma par ni sutu bang lapan yo lada ka tlan ka pressure la kaliang jong di pajba yang kajat penreu lang seng balang yang ka government kamtam ka government of Meghalaya ars pangut piong pin yakhi sha Delhi ka de ka ba he mo trai kan long kumno rai kan ne ka de dang jing sedang ne pidang le biang sachisin ne hangsya kadai kalong tak jing sedang bat Hoi. kamsong ha ka pajba ka song ha ki nia ne ka song ha ki mat kinong rim kai gunung reu namang sutu ba lawan pajba ban kta pun ba ya ka Kadai. bubun kiliang ta kaji juta kaji kasa hari nong Kadai. rei mo Te. sutu wat mang kine as pang ro ka dan ni seng ro kedai kaslong ni le umno na banta ki daw ba Daw ba jud bener. deng ni apa habi ya kun baik apa kun ni ya pensawa baik nang ba il ulong no ne gi jing dawa jong ga kan reo jong ga jala bala slemba ngidan laingot ki MP ha Delhi mo bami khmat yangi pi yo ekran ki men kerkesan lang pi ni ki ngi la ya ten dang men lai sngi ngi la ya kendo ya MP jong ga Raja Sabha hoi ngi la kendo ro ha ni kita ya beladap ya MP jong ga Lok Sabha ma besen pala hoi ngi la request ru ye ki ba ha ne ga parliament ga ban salong hoi baki de ban kan klang ya kini glai teli kim nalor bangi la am rondom nalor bagi bendera kala yeki nalor bangi la penong nejeki ngidang kerpat bu seki bakin hapan kan klang dalang jung kiro kila menjur ban kan parlimen hal yang ga parlimen konsom hoi te kuble shibun balam ya ka jing simkhia jong pi nam ta ka jing jong jaj ben reu tok kubles nakliang dungi basa ashlong ro ngikit bok ya pi ba pinit sok ka jing ki jong pi ro kan long ga bashi so wala ngi yakit ka jing reu repat ngi kerman ba ka sok India kan itu hawang la pois Delhi lang ba jong pi tok kubles pi wan phai sok wan phai san kit bok pi mo balam baru kita khot jong ka H&M git bok ba kan ne ka jing ki jong pi kan long ro ka nuksa mo begin na ki tok kubles
Dia. Tabalong kulis bon. Tak tak kuda sebon kilo.